Chemba akazaru ku 12 omwaka gwa 1939 ari mwene Sulaimani Kisaja hamwe na Susan Mutekanga omutegeki wa Bunya omuro Busoga akashomera Busoga College Mwiri atyo yatunge baruha ya Cambridge School hagati ya 1951 okusoma gwa 1956 atyo yagumzamu Makerere University hagati y'omwaka gwa 1957 kusya 1962 ari kushoma ebyafayo kuyahereze emishomo ye yakora nkakarani mu office y'enganzi y'ihanga kandi yaba minister mu government ya Amini Ariata ekintu cyo kibuzo cyabere kibuzibwa abanya-Uganda benji ababeire baza omuri Bungereza hamwe na America mu myaka ya 1970 ebi byona bikatandikana n'omuhandiki w'ebitabo Henry Chemba mu myaka ya 1970 Uganda ekaza hakadara kensiyona abo butegeki bwa Amini konka owaretire amesho gensi kuza ahari Uganda ya Amini ni Chemba obwo arukushoza akatabo akabereke n'omuto guru kugera ngo eihanga eryeshagama akajwe kirebusha government ya Amini abo kushesha eshagama bwanyuma y'emishomo ye mu kwa kishatu omwaka gwa 1962 akahebwa umurimo gwo kuba umuhandiki wo kutebekana semikoro mu office y'enganzi y'ihanga Milton Obote omwaka ugwakurasireho yabakarani w'ekyama ahabo koraje umurimo gwe akahebwa enju mu office yo bwa president kandi yatambura munonga na Obote ogunuwe yabere na mumanya omonda na hero Henry Chemba akareba Uganda eherize kwetegeka omukushuma no mukutemba kwayo ebirungi nebibi otwariremu akatabanguko akomwako gwa 1966 obo enganzi ihanga Milton Obote hamwe na Kabaka Edward Mutesa bayahukana Obote kuyahambire ngoma ya Kabaka Mutesa yayiyaho nebibi nabibi butegeki omwihanga Chemba akaba aruho nobu omwisi yagezaho kwita Obote na nobu Obote atana na komanda wa Mahege Idamini Chemba akaba aruho omurikiko rwa Commonwealth omukokubanza 1971 omuri Singapore Chemba akagenda shendekerize mukama we president Obote Amini kuyahambire engoma we Chemba yagaruka kora eye ya butosha hansi ya government ya Amini akakora omuri office nyingi otwarire mu nkokuba minister w'ebyenzarwa hagati y'omwaka gwa 1972 kusya 1973 hamwe na minister w'ebyamagara okusya 1977 Chemba nomwe ahari ba minister ba Amini abo muhanji yanagireho akababi yagira obwesigwa n'obuganzi omu cabinet ya Amini konka omwaka ogwa 1977 obyabirari omurukiko rw'ekibina ky'amahanga getereine ekyebyamagara omuri Geneva Chemba akarangirira ngu yaruga omu government ya Amini abo kushesha eshagama okurubatirira obugabe bw'abantu na neihanga okugwa ombyentaasya akagira ngu okwitwa kwa Archbishop Janani Ruwumo ba minister nka Obothi Ofumbi na Erinayo Oryema bekamwigurama ishongu government ya Amini einoburwairo butarukira atyo yashaba obutuze omuri Bungereza ahiyahandikire ebirukushurura ebikorwa bya government ya Amini bwanyuma y'ekitabo eki akatambura omunsi nabuzya enjiri yo kwihaho Amini bwanyuma akabaija omu Uganda ekigurukano kandi akaturira kimwe ahabutaka bwanyuma ya NRM kwijombo ebembezi omwaka gwa 1986 akahereza hari Makerere University Nyanza Textile atyo yayisimba ahabwa chairman LC1 omwaka gwa 1989 akatoranwa nkomnyeshenjero wa Jinja municipality atyo yatoranwa nka minister w'ebyamatungo okwisya omwaka gwa 1994 hagati y'omwaka gwa 1996 kusya omwaka gwa 2021 akabari omunyeshenjero wa Jinja municipality atakahumwire ebyobutegeki ebya Karuru.